Bwana Yesu asifiwe. Kadusome byanditswe pamvuzo kugira ngo tuze gucunguza umwanya. Tusome maandiko kwa sababu ya muda. Petero wa mbere, Petero wa kwanza gice cya mbere no ku murongo wa 14. Sura ya kwanza mstari wa 14. Petero wa mbere, Petero wa kwanza igice cya mbere no ku murongo wa 14. Sura ya kwanza mstari wake wa 14. Haravuga ngo mwumvire Imana nk'abana bayo, mureke gukurikiza ibibi mwararikiraga kera mukiri mu bujiji. Amen. Twongere dusome kandi muri ico gitabo. Tusome tena kwa kitabu hicho. Sura ya kabiri ku murongo wayo wa mbere 2 mstari wake wa kwanza. Nuko rero mwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi, uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, kuko uruhinja rukenera konka, abe ariko namwe mwifuza amata adafunguye ariryo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura mugere kugakiza. Amen. Amen. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi. Namshukuru Mungu jioni ya leo. Mana tuaye guhagarara hano hantu. Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa hapa. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero. Namshukuru uongozi wa kanisa. Bwemeye kuduha uyu mwanya. Ninyi ambao mmekubali kutupa nafasi hii. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuciye bugufi kubwanyu. Tunanyenyekea chini yenu. Turabubaha, tunawaheshimu kandi turabakunda na tunawapenda pia. Nongeye kandi kubakira wewe mwese abamaze kugera hano ubundi. Na wakaribisha tena nyinyi ambayo mmekuja kukusanyika jioni ya leo ngo tuze kusangira jambo ry'Imana, ili tuje kuchangia neno la Mungu. Imana yatuteguriye uyu munsi, kile Mungu ametuandalia jioni ya leo tuze kugisangira, tuchangie sote. Urwandiko twasomye, nyaraka hii ambayo tumesoma kwanditswe n'ubundi n'uyu Petero. Imeandikwa na Petero. Petero yari umwe mu ntumwa za Yesu. Petero alikuwa mmoja katika mitume wa Yesu. Urwandiko ararugaragaza neza, usomye uhereye ku gice cya mbere neza ku murongo wayo wa mbere. Ukianzia sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza, ugaragaza abo yandikiye. Inazirisha wale ambao Petero amewaandikia, nibice zandiko ze yazoherejemo na mahali alituma nyaraka zake. Uru rwandiko, nyaraka hii yarimo yandikira abakristo bari baratataniye mu bice bitandukanye byo mu bihugu bya Aziya. Alikuwa ameandikia wakristo ambao walikuwa wametawanyika katika nchi za Asia, ku mpamvu z'igihe cyari gihari totezwa ry'abakristo, kwa sababu ya nyakati ilikuwepo ya kuwadhulumu wa Kristo. Paulo rero agira umutwaro wo kwandikira abari batataniye mu bice bitandukanye, yarabivuze usomye haruguru. Paulo akawa na bidii ya kuandikia wale ambao walikuwa wametawanyika wote. Alisema juu ukisoma, yagize umutwaro wo kubandikira abamenyesha, kuko yaragize uruhwa rwinshi, kuko abantu bari bamaze kuja ahatatanye. Alipata mzigo wa kuandikia watu kwa sababu walikuwa wengi na walikuwa wametawanyika mahali tofauti. Atekereza kuko bazibagirwa ivyo bigishijwe n'umwami Yesu, akafirikia kwamba watasahau yale ambao wamefunzwa na Yesu. Bituma agira umutwaro muri we, kasababisha awe na mzigo ndani mwake. Yandikiza inzandiko, akaandika nyaraka hizi. Yanditse igice cya mbere, aliandika sura ya kwanza, yandika ni cya kabiri. Petero wa mbere na Petero wa kabiri. Aliandika Petero wa kwanza, nyaraka wa kwanza na nyaraka wa pili. Muri iki gice rero cya mbere amagambo, hari amagambo agera kuri 4 cyangwa 3 yababwiye. Kuna maneno 3 ama 4 amemwambia katika sura hii ya kwanza. Ijambo rya mbere yababwiye ubuntu bagiriwe n'Imana. Aliwaambia neema ambao wamepata kupitia Mungu. Ababwira ibyiringiro abakristo bafite muri Kristo Yesu. Akawaambia matumaini ambao wakristo wako nayo ndani ya Yesu. Aha rero twasomye, hapa ambapo tumesoma sasa, arababwira ngo mwumvire
nk'abana b'Imana, akawaambia tieni kama watoto wa Mungu, mwe kwishushanya n'izo mwahoragamo kera. msijifananishe na mambo ambayo mlikuwa mnaishi tangu awali. Aba Petero yandikiye, Hawa Petero ameandikia, yari afite ukuri abo yandikiye, alikuwa na ukweli kwa hao ambao ameandikia, yari azi abo yandikiye, alikuwa amejua wale ambao anawaandikia. icyo yarimo ashaka kubabwira, Kile alikuwa anataka kuambia tuza kuganiraho umwanya mutoya, takuja kuzungumzia kwa muda mchache tu, n'ukumvira. ni kutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo yarimo ababwira, Yale alikuwa anawaambia, umutwaro yari afite muri we, mzigo alikuwa ndani mwake, byatumye yandika, ilisababisha andike. yarimo abibutsa kugira ngo babashe kumvira. Alikuwa anawakumbusha ili watii. Ntimukibagirwe ibizomwigishijwe na Yesu Kristo. Msisahau yale ambayo mmefunzwa na Yesu Kristo. Nubwo mwagiye ahatatanye, Ingalau mmeenda mahali tofauti, murashobora guhura n'ibihe biremereye, inawezekana mtakumbana na nyakati nzito, murashobora guhura n'imyuka itandukanye niyo mwari mufite, inawezekana mtakutana na roho ambazo ni tofauti na zile ariko mlikuwa nazo, muramenye, lakini ntimukibagirwe, msisahau, muzahore mwumvira. endelee ni kutii. Mwumvire ibyo mwabwirijwe, Tii yale ambayo mmefunzwa, mwumvire ibyo mwahawe. tii yale ambayo mmepewa. Kumvira rero tushaka kuganira, Kutii ambayo tunataka kuzungumza leo, ibyo nibyo binaniye abakristo b'iki gihe. hayo sasa ndiyo yanashinda Wakristo wa sasa. Nicyo nashatse ko tuganira, Hicho ndicho nimetaji tuzungumze, hejuru yo kumvira. juu ya kutii. Kumvira rero Paulo yari kubabwira muri iki gice cya kabiri twasomye, Kutii Petero alikuwa anawaambia katika sura ya pili ambayo tumesoma, ni ugutandukana n'irari rya kamere, ni kuachana na utu wa kale, ni ugutandukana na kamere, ni kuachana na utu wa kale, ni ukwambura kamere ni kuvua utu wa kale, ukambara Kristo, lafu unavaa Kristo, cyangwa se ukambara mwuka wera, ama unavaa Roho Mtakatifu, cyangwa se ukayoborwa n'umwuka wera, ama unaongozwa na Roho Mtakatifu, ukambara indi shusho unavaa sura nyingine igaragaza Kristo, ambayo inadhihirisha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo nibyo Paulo Hayo ndiyo Petero yari mabwira alikuwa anawaambia abakristo. Wakristo. Impamvu rero itorero cyangwa se abakristo, Sababu ambayo inasababisha Wakristo ama kanisa, abantu badatera imbere mu buryo bwo mu mwuka, watu ambao hawaendelei mbele kiroho, ni ukubera kutumvira. ni kwa sababu ya kutokutii. Dufite ijambo twahawe, Tuna neno ambalo tumepewa, dufite ibyo twabwiwe gukora, tuna yale ambayo tumeambiwa kutenda, ariko abantu ntibabikora, lakini watu hawatii, abantu ntibabikora. watu hawatendi. Kumvira Kutii kurimo amagambo abiri, kuna maneno mawili ndani, harimo kumva, kuna kusikia hakaba no gukora. na kutenda pia. Birashoboka ko kumva Inawezekana unaweza kusikiza ariko ntukore, lakini usitende. birashoboka ko kumva Inawezekana unaweza kusikiza ariko ntukore, lakini usitende. icyo gihe rero Kati hiyo sasa biba bigaragaye kuko utumviye. inadhihirisha kwamba haujatii. Yesu acha umugani bwira abantu, akawatolea mzali watu mu gice cya Matayo 21 21 katika Mathayo no kuri 28 na 28, ababwira umugani w'umuvyeyi wari ufite abana babiri. akawapa mdhali wa watoto wa mzazi alikuwa na watoto wawili. Arababwira ngo uwo muvyeyi yahamagaye abana biwe, Akamwambia mzazi huyu aliwaita watoto wake, abwira umukuru, aramubwira ngo genda uje kubagarira uruzabibu. akamwambia mkubwa, nenda ukaipalilie mzabibu. Warangize asubiza se, Alafu akamjibu babaye, aramubwira ngo ndahonja, akamwambia siendi. ariko hanyuma Alafu nyuma aza kwihana, akaja kufikiria yeye peke yake, aragenda. akaenda. Abwira n'uwa kabiri, Akamwambia wa pili, amubwira nguko yari abwiye uwa mbere. akamwambia kama vile ameambia wa kwanza. Uwo wa kabiri aramubwira ngo yego ndagenda, Wa pili akamwambia yese nitaenda, ariko ntiyagenda. lakini hajaenda. Noneho Yesu arababaza ngo ese muri abo bombi Je, babaye akawauliza, je, kwa watu wawili hao ninde wabashe kumvira? nani alitii? Abantu baramusubiza ngo
uwa mbere mukuru kuko niwe wumvi. Watu wakamwambia ni wa kwanza kwa sababu ameenda. Yesu abwira abantu, Yesu akamwambia watu, arababwira ngo abafarisayo, akamwambia wa mafarisayo ndetse n'abamaraya mubona, hata wamalaya ambao mnawaona, arashobora kuzabatanga kwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. inawezekana watatangulia kuingia katika ufalme wa mbingu. Icyo rero yarashaka kuvuga niki? Kile alitaka kuzungumza hapa ni nini? Nuko abantu bumva, Ni kwa sababu watu huwa wanasikia ariko ntibakora ijambo ry'Imana. lakini hawatendi kile ambacho neno la Mungu linasema. Ariko wumva, Lakini yule ambaye anasikiza agakora, na anatenda, abo nibo bazabona ubwami. hao ndio watapata ufalme wa mbingu. Birashoboka ko Inawezekana ugize igihe kirekire mu itorero, unakaa kwa kanisa muda mrefu, wumva ijambo ry'Imana, unasikiza neno la Mungu, ariko lakini utaratandukana na kamere. haujaachana na utu wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Birashoboka ko Inawezekana kwamba ugize igihe kirekire umekaa muda mrefu wumva ijambo ry'Imana, unasikiza neno la Mungu, ariko muri wewe lakini ndani mwako turigera utandukana na kamere. haujaachana na utu wa kale. Haracyariho abantu mu itorero Bado kuna watu ndani ya kanisa bakicyangana, wanachukiana, babana mu ikorari, wanaishi ndani ya kwaya moja, ariko bataza baramukanya, lakini hawasalimiani. kandi n'igihe baramukanyije Hata wakati wanasalimiana nanone ni mu buryari. ni kwa unafiki tu. Hari abantu bari mu itorero Kuna watu wanaishi hapa kanisani, ariko bagifite imitima mibi. lakini bado wana mioyo mbaya. Hari abari mu itorero Kuna watu ndani ya kanisa bagisambana, bado wanazini. hari abagize igihe kirekire mu itorero Kuna wale wamekaa muda mrefu katika kanisa, bakikiba, bado wanaiba. hari abagize igihe kirekire mu itorero Kuna wale wamekaa muda mrefu kwa kanisa bumva ijambo na ry'Imana wanasikiza neno la Mungu uhereye muri Sunday school kuanzia Sunday school kugeza n'ubu, mpaka leo, ariko batarigera bahinduka. lakini bado hawajabadilika. Ntimushobora kubona ubwami bw'Imana. Hautapata ufalme wa mbingu. Abazabona ubwami Wale bw'Imana ambao wataishi katika ufalme wa mbingu nabumva iki jambo ni wale ambao wametii neno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu nubundi yongera kubabwira Yesu tena akawaambia mu gice cya 7 katika sura ya 7 Mathayo no kuri 24 na 24, arababwira ngo akawaambia umunyabwenge mwenye hekima, uwumva aya magambo yanje, yule ambaye anasikiza maneno yangu akayakomeza na anayashika, ngo azaba ameze nk'umunyabwenge atakuwa kama mwenye hekima wubatse inzu ye ku rutare, ambaye amejenga nyumba katika mwamba. imvura iragwa, Mvua ikanyesha, imivu iratemba, maji yakafurika, byose ngo byikubita kuri yo, yote yakajipiga katika nyumba hiyo, ariko iyo nzu lakini nyumba hiyo ndiyagwa. haijaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Igituma tukomeza kuguma muri Kristo Yesu, Kinachosababisha tuendelee kukaa ndani ya Kristo Yesu no kumvira ijambo ni ry'Imana. kutii neno la Mungu. Amen. Amen. Ico Hayo nico kiza gituma ndicho kitasababisha tuguma muri Kristo Yesu, tuendelee kukaa ndani ya Kristo ariko Yesu. abatumva ivyo Yesu Kristo Lakini avuga hao ambao hawasikizi yale Yesu ngo anasema babikore, na watende, abo hao ntibari muri Kristo Yesu. hawamo ndani ya Kristo Yesu. Ariko abari muri Kristo Yesu Lakini wale ambao wamo ndani ya Kristo Yesu ni abafashe kamere ni wale ambao wamechukua utu wa kale wao bakayiyambura kamere ya Kristo Yesu, wakavaa utu wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ivyo nivyo Paulo yari kubwira abantu bari abakristo. Petro yari kubwira, Hayo ndiyo maneno Petero alikuwa anawaambia Wakristo. Amen. 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 Rero ababwira inshingano bafite, Kwa hiyo akawaambia jukumu ambazo wako nazo, zifite buri wese, ambazo zina kila izo mmoja. ni inshingano Hizo ni jukumu z'umukristo wese za kila afite, Mkristo yeyote anazo, ategerezwa gukora. lazima afanye. Ikintu cya mbere Kitu cha kwanza ni ukwiyambura kamere. ni kujivua utu wa kale. Nimba wabeshaga, Kama wewe ulikuwa ni mtu anadanganya, ntukongere kubesha. usidanganye tena. Nimba wibaga, Kama wewe ulikuwa mwizi, ntukongere kwiba. usiibe tena. Nimba wagira gishari, Kama wewe ulikuwa mwenye wivu, hari abantu kuna watu batanezezwa n'ivyo abandi, hawafurahishwi na mambo mazuri ya wengine. hari abantu Kuna watu bakicyangana,
bado wanachukiana, nimba ugifite ibyo, kama bado una mambo hayo, ni inshingano zawe nk'umukristo, ni jukumu lako kama Mkristo kubyiyambura, kujivua, wambare kamere ya Kristo Yesu, uvae tabia za Kristo Yesu, wambare imbuto z'umwuka wera, uvae tunda za Roho Mtakatifu zigaragara mu gitabo cy'Abagalatia, ambazo zinazirika katika kitabu cha Wagalatia. uko niko gusa na Yesu, hivyo ndivyo kufanana na Yesu, gusa na Kristo, kufanana na Kristo si uguhinduka undi muntu, si kubadilika mtu mwingine, uhindura ishusho, ubadilike sura. icyo gusa na Yesu bivuga, Kile ambacho kufanana na Yesu kinasema ni uguhindura kamere yawe, ni kubadilisha ni tabia zako, uguhindura ingeso zawe. ni kubadilisha tabia zako. Bene data, Ndugu wapendwa, mureke duhinduke, acha tubadilike, duhinduke ingeso, tubadilishe tabia, duhinduke muzo tuvuga, tubadilike kwa yale tunayoongea, duhinduke muzo dukora, tubadilike kwa yale tunayoyatenda, kugira ngo turushirizeho ili tuendelee gusa na Kristo, kufanana na Kristo. kuvizo Yesu Kristo yakoze, Sababu ya ile Kristo Yesu ametenda ni inshingano, ni devoir ya buri wese, ni kazi ya kila mmoja kugenda duhinduka. kuenda tukibadilika. Ariko igitangaje, Lakini cha kushangaza nuko abakristo kugeza n'ubu ni kwa sababu wa Kristo hata sasa batumvira ijambo ry'Imana. hawatii neno la Mungu. Abantu Watu bafite ishusho yo mu ikanisa, wana sura ya kanisani bagasura bakagira n'ishusho yo na hanze. bado wana sura ya nje. Amen. Amen. Dufite guhinduka Lazima tubadilike kugira ngo tubashe guhindura. ili tupate kubadilisha. Nuko hanze Ni kwa sababu nje ukigaragara uri wa wundi, unazirika wewe bado ni yule yule, nta tandukaniro hauna utofauti rihari n'abapagani, lako na wapagani, ntaryo, hakuna. kuko ivyo dukora Kwa sababu yale ni bimwe tunayoyatenda n'ivyo bakora. ni moja na yale wanayoyatenda. Ntakumvira ijambo ry'Imana, Haujatii neno la Mungu hapa, kubera kuko twakijijwe, kwa sababu tumeokoka, dufite aho twavuye. tuna mahali tumetoka. Niyo mpamvu Petero yari kwabandikira, Ndiyo maana Petero alikuwa anawaandikia, Petero yarababwiye ngo mwumvire nk'abana, aliwaambia tieni kama watoto, kubera kuko ari aho bari bavuye, kwa sababu kuna mahali walikuwa hari wametoka ivyo bari baratojejwe, na yale walikuwa wamefunzwa, hari ivyo bari barabwiwe. kuna yale walikuwa wameambiwa. Petero rero arabibabwira, Petero sasa akawakumbusha, ntimwishushanye msijifananishe n'ivyo mwahuragamo, na yale mlikuwa mmekaa ndani tangu awali, bitandukanye navyo, muachane nayo, kubera kuko twakijijwe, kwa sababu tumeokoka, kubera kuko twabatu, kwa sababu tumekombolewa, kubera ubuntu bwa Kristo Yesu kwa yatuye. sababu ya uwema wa Kristo Yesu. Twikureho irari ryose, Tujiondoe kila tabia yote, twikureho ingeso mbi zose, tujiondoe kila tabia mbaya zote, tugendere mu vy'Imana ishaka, tutembee kwa yale Mungu anahitaji, twumve ijambo ry'Imana, tulitii neno la Mungu, turyumvire, tulitii neno la dukore Mungu. iki ijambo ry'Imana ritubwira, Ni hiyo neno la Mungu linatuambia, dukore iki ijambo ry'Imana ritutegeka. tutende kile ambacho neno la Mungu linatuambia. Nimba koko dushaka guhinduka, Kama tunahitaji kubadilika, nimba dushaka kugera ku migisha ikomeye Imana yadusezeranyije, kama tunahitaji kufika kwa baraka kubwa ambazo Mungu ametuandalia, nuko duhinduka. ni lazima tubadilike. Ariko tutarahinduka, Lakini bado kama hatujabadilika, tuzoba mu ikanisa, tutaishi kanisani, tuzumva ubutumwa, tutasikiza injili, tubwumvire hano mu ikanisa, tuyasikize hapa kanisani, tubwumvire ku mateleviziyo, hata kwa TV, tubwumvire ku matelefone, hata kwa simu. ariko tutarigera duhinduka ngo dukore icyo Imana itubwiye gukora. Lakini kama hatujabadilika, tutende kile ambacho Mungu anahitaji tutende, Tuzahora turi baba, tutaendelea kuwa wale kandi wale. Tena wao bashobora kunezeza Imana. hauwezi kumfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tibikanzwe nuko ugize igihe kirekire mu ikanisa, Haijalishi umekaa kanisani miaka mingi, ntibivuze yuko ushobora kuba ufite memory verse nyinshi mu mutwe, haijalishi hata uwe na memory verse nyingi katika kichwa chako, ntibivuze yuko uzi kuririmba cyane, haijalishi wewe ni mwimbaji maarufu, ntibivuze yuko uzi gutanga, haijalishi wewe unatoa, ariko igikenewe lakini kile kinachohitajika ni uguhinduka.
ni kubadilika. twumvira ijambo ry'Imana. Tunatii neno la Mungu. Ijambo ry'Imana riba rivuga ngo ntitubeshe. Kama neno la Mungu linasema tusidanganye, tuvuge ukuri, tuseme ukweli. Amen. Amen. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke kwiba. Kama neno la Mungu linasema usiibe, mureke kwiba. usiibe. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mukundane. Kama neno la Mungu linasema pendaneni, abantu bakundane. watu wapendane. Kubw'ijambo ry'Imana, kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Amen. Izo ni inshingano za buri wese. Hizo ni jukumu za kila mmoja. Nuko duhinduka, ni tubadilike, twiyambura kamere, tujivue utu wa kale, kugira ngo tubashe kugera ku rugero rwiza, ili tupate kufikia kwa level nzuri Imana ishaka kutuba, ambayo Mungu anahitaji tukae hapo. Nuko tugenda tukwezwa, ni kutembea tukitakasa, tugenda duhinduka, tunaenda tukibadilika mu mikorere, katika matendo yetu, mu mivugire, katika misemi yetu, tugahinduka basha, tunabadilika wapya, tugasa na Kristo Yesu, tunafanana na Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana nirituganze. Neno la Mungu litusaidie. Amen. 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 Amen.